ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1454 igihe ubwami bw'abami bw'abaromani bwari igihangange ku isi, umwami wabwo yaremeye kuba umukristo. Ubukristo bwari bwaramaze kuba idini ry'igihugu muri ubu bwami. Iki gihe Papa Nikola wa gatanu wayoboraga Kiliziya Gatolika mu isi yanditse ibaruwa iha uburenganzira Portugal, uburenganzira bwo kuza ku mugabane wa Afrika bagakuraho ibikorwa ndetse n'ubwami bwose bwa gipagani. Abanyafrika bose bari bakiri mu madini gakondo yabo, ubukristo bwari butaraza. Abanyaportugal biganjemo abamisiyoneri ndetse n'abasirikare binjiye muri Afrika yari ikize kandi ari igihangange, bafite intego y'ivugabutumwa ariko rikoresheje ingufu. Inyandiko La traite négrière européenne, la destruction de l'Afrique par le Portugal niyo bivuga. Abitwaga abaconquistador cyangwa se abarwanyi b'abanyaportugal binjira muri Afrika bari bafite ibaruwa yasinyweho na Papa Nikola wa gatanu. Dore amwe mu magambo yari yanditse muri iyo baruwa. Dufite uburenganzira bugaragara muri iyi baruwa yandikiye umwami Alfonso wa mbere, uburenganzira bwo gutera, gutsinda, kwigarura no gukuraho abasahasa b'abapagani kandi bakaba banzi b'abakristo aho bari hose. Dufite uburenganzira bwo guhindura ubwami bwabo n'imitungo yabo kandi abaturage babo tukabagira abaretwa. Abasahasa yari indi nyito yahabwaga abirabura b'abapagani. Umwami Alfonso mwumvise wari wanditse muri iyi baruwa yari umwami wa Kongo. Kongo bwari ubwami buhuza Angola y'uyu munsi, Kongo ndetse na Gabon. Mu kinyejana cya 15 bwari ubwami bw'igihangange bwakoranaga ubucuruzi na Australia. Ubundi bwami bwari bukomeye cyane muri Afrika iki gihe bwitwaga Mwene Motapa. Abiza amateka mwize Mono Motapa. Bwari ubwami bugari bwari bugizwe na Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Afrika y'Epfo ndetse na Zambia. Bwakoranaga ubucuruzi cyane n'Ubushinwa. Umunyamateka w'Umudage Leo Frobenius yasobanura isura y'ubwami bwa Mono Motapa aragira ati, muri Mono Motapa umwami yambaraga ikanzu ndende ikoze mu gishura kidodesheje ubudodo bw'inyamaswa, akaba afite umuhoro ukoze mu ihembe ry'inzovu. Abaturage basanzwe bo bambaraga amakanzu akoze mu bwoya bw'intama cyangwa ipamba ndetse n'ibikomo by'abahinde bitatse zahabu. Mu 1482 Abanyaportugal bakinjira muri Afrika babanje kujya muri Kongo. Icyo gihe Kongo yategekwaga n'umwami Nzinga Anku. Inyandiko nyinshi z'amateka zivuga ko uyu nguyu yatigeze agirira amakenga abazungu habe na make, maze nabo bamwereka ko ari abantu beza babana nawe. Baje kugaragaza isura yabo ya nyayo ku ngoma ya Nzinga Mbemba, umuhungu wa Nzinga Anku wamusimbuye. Uyu niwe waje kuba umukristo ukomeye cyane, yitwa Alfonso wa mbere. Niwe wa wundi Papa Nikola wa gatanu yandikiye ibaruwa. Mwene Kongo nkuko bamwitaga cyangwa se umwami wa Kongo, Nzinga Mbemba wari warabatijwe Alfonso wa mbere yahise yohereza abana be kwiga mu Burayi, ku buryo umuhungu we Enrique yaje kuba umwepiskopi gatolika. Alfonso wa mbere washakaga guteza imbere ikoranabuhanga muri Kongo yaje gusaba Portugal kumwohereza abamisiyoneri ndetse n'abatekinisiye benshi, ndetse bakaba banamugurisha bumwe mu bwato bwabo kubera ko bari bafite bwinshi, ariko baramuhakaniye. Ubucuruzi Kongo yari isanzwe ikorana na Australia bwahise butangira kugenda bukendera aho Abanyaportugal baziye. Ubwinshi bw'Abanyaburayi muri Kongo bwatumye hahita hatangira gufatwa bamwe mu Banyekongo bagakoreshwa imirimo y'agahato. Alfonso wa mbere yanze gukorana ku neza n'abazungu, ineza yashoboraga gushingira ku gutanga abaturage be b'Abanyekongo ngo bajye gukoreshwa imirimo y'agahato n'abazungu ku bwumvikane n'umwami. Ibi yarabyanze, yahise anatangira kwamagana bamwe mu baturage be bakoranaga n'abazungu muri ibi bikorwa. Aha niho umwami Nzinga Mbemba Alfonso wa mbere yahise agirana ibibazo n'inshuti yanafataga nk'umuvandimwe we, umwami Joao wa gatatu wategekaga Portugal. Kuri Pasika yo mu 1540 Alfonso wa mbere yarokotse igitero cya mbere yagabweho n'Abanyaportugal 8. Nta mahitamo yari agisigaranye usibye gusaba imbunda ibindi bihugu by'Uburayi nabyo byamusabaga ingurane y'abacakara. Iki gihe kwemera ubucakara bukaza mu gihugu cye niyo mahitamo yari asigaranye yonyine. Nyuma y'ikinyejana cyose Abanyekongo barwana batsinzwe mu 1665. Mu kinyejana cya 18 ubwami bwa Kongo bwose bwari bwaramaze kugwa. Umurwa mukuru wa Kongo witwaga Mbanza Kongo wari usigaye wiberamo inyamaswa n'abantu bambaye ubusa kandi barahoze ari abantu bifashije.
Ibi ni nabyo byabaye ku bundi bwami bw'Abanyafurika bwari bukomeye iki gihe kandi bunakize. Uko niko ibice byari bikomeye kandi bikize nka Zanzibar, Mombasa, Kilwa, Mogadishu ndetse n'ubwami bwose bwa Monomotapa bwasenyutse mu 1690. Iki gihe Abanyaportugal ndetse n'Abanya-Espagne nibo bari muri Afrika bonyine, kubera ko nibo bari bafite uburenganzira bwa Papa Nicola wa gatanu waje gusimburwa na Calixte wa gatatu nawe wakomeje muri iyi nzira. Iki gihe Papa yasaga n'utegeka isi ndetse agafata ibyemezo byose bikomeye bya politike, kubera ko nk'uko abasoma Bibiliya yera mwabisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, by'umwihariko kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 8. Yezu w'i Nazareti akimara kwicwa ahagana mu mwaka wa 30 akicwa n'ubutegetsi bw'Abaromani, akatiwe urwo gupfa na perefe witwaga Ponce Pilate nyuma yo guhamwa ibyaha byo kugumura ndetse no kugomesha abaturage. Abenshi mu bamukurikiraga by'umwihariko intumwa ze zarahizwe kandi zirarenganywa cyane. Mu mwaka wa 313 umwami w'Abaromani Flavius Valerius Aurelius Constantinus nawe yemeye kuba umukristo, ndetse mu kwezi kwa 4 muri 313 asohora ikiswe Edit de Milan cyangwa se Edit de Constantin. Byari itegeko ritegeka ubworoherane mu myemerere. Ubukristo bwari bumaze kwemerwa, nta mukristo wongeye guhigwa. Muri iki kinyejana ni nabwo ubukristo bwemewe nk'idini ry'igihugu mu Baromani. Igihugu cyahoze gihiga abakristo ndetse cyanishe Kristo cyari kibaye igihugu kigendera ku mahame ya gikristo mu buryo bw'itegeko. Birumvikana Papa wari umwepiskopi wa Roma, akaba n'umuyobozi w'idini ry'ubwami bw'igihangange mu isi ari bwo Roma, yari afite ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga, akabikora hanini ku nyungu zo kwamamaza ndetse no gukwirakwiza inkuru nziza ya Kristo. Niyo mpamvu Papa Nicola wa gatanu ndetse na Calixte wa gatatu bahaye Portugal uburenganzira bwo kuza muri Afrika gukuraho ubwami bw'abapagani ndetse no gufata aba bapagani bakabahindura abacakara. Iherezo ry'ubukire n'ubuhangange bw'umugabane w'abirabura, niko inyandiko zimwe zivuga. Dore uko byagenze kugira ngo ubukire n'ubuhangange Afrika yari ifite burangire uyu munsi aba ari wo mugabane ukennye ubaho usaba iyindi isigaye. Nyuma y'Abanyaportugal n'Abanya-Espagne binjiye muri Afrika bafite uruhushya rwa Papa Nicola wa gatanu baje gusenya ubwami bw'abapagani, Abongereza n'Abafaransa nibo bakurikiyeho mu kuza muri Afrika. Afrika yari imaze gucika intege mu birebana no kwirwanaho. Umwanditsi w'umunyafrika wo mu birwa bya Caraïbe ni Usere Kalala Omutunde mu gitabo yise La traite négrière européenne, la vérité et mensonge, kuri page ya 64 n'iya 65 agaragaza uburyo ubukungu bw'ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa n'Ubwongereza bwazamutse mu kinyejana cya 16 buzamuwe n'ubucakara bwakoreshwaga Abanyafrika. Mwibuke mu kinyejana cya 15 haburaga imyaka 200 yonyine ngo habikiswe impinduramatwara y'inganda yatangiriye mu Bwongereza. Mu gitabo cye Bwana Niusere Kalala Omutunde avuga ko ubushobozi bw'intwaro Abanyaburayi binjiranye muri Afrika bagasenya ubwami na civilisation zariho zikomeye nk'iya Congo, Monomotapa ndetse na Timbuktu, hakiyongeraho intambara barwanye na bamwe mu Banyafrika batemeye gukorana nabo. Hakiyongeraho kandi impano z'imbunda zahabwaga Abanyafrika bemeye gukorana nabo. Ibi byose byatumye inganda z'imbunda mu Burayi zivuka kandi zitera imbere cyane. Bari bakeneye intwaro nyinshi, bari bakeneye zo kurwana n'Abanyafrika banze kuyoboka ndetse n'izo guhama impano abemeye kuyoboka. Indi ngingo igaragaza kuzamuka k'ubukungu mu Burayi mu gihe cy'ubucakara nuko muri iki gihe ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa, Ubwongereza, Espagne na Portugal byari bikeneye amafaranga menshi yo guhemba abashoramari bari bamaze kubona ubutaka bushya bwo gukoreraho ubucuruzi. Bakeneye yo guhemba batwaraga imitungo mu mato bayijyana i Burayi, bakeneye yo guhemba batwaraga abacakara, bakeneye yo guhemba abasirikare n'abafashaga kubona abacakara. Ibi byatumye urwego rw'amabanki ruvuka mu Burayi kandi rurakomera cyane muri ibi bihugu. Iki gihe nibwo amabanki akomeye mu Burayi tuzi uyu munsi bavuga ko amaze imyaka irenga 400 nka Lloyds, Barclays ndetse na Barings zose zo mu Bwongereza zavutse muri iki gihe.
izi zabitse amafaranga avuye mu bucakara. Hari abanyamateka bongera banki nkuru y'Ubufaransa muri izi banki zashinzwe mu mafaranga yavuye mu bucakara. Iyi banki yashinzwe mu mwaka w'1800, yayoborwaga n'abantu 15, ikagira abagenzuzi 3. Hari urubuga rwa internet rwitwa autrehistoire.org ruvuga ko 2 mu bagenzuzi 3 na 7 mu bayobozi 15 b'iyi banki mu mwaka w'1800 igitangira bakoraga ibikorwa byo kugura no kugurisha abacakara b'abirabura. Umwe mu banyamigabane b'iyi banki bari bakomeye cyane muri icyo gihe yari umwami w'Ubufaransa waje no kwigarurira hafi Uburayi bwose, Napoleon Bonaparte. Uyu yabeshwagaho n'inyungu ziva mu bacakara bakoraga mu mirima y'umugore we. Umugore we yari Madame Josephine Tacher de la Pagerie. Uyu abifashijwemo na banki nkuru y'Ubufaransa mu 1882 yanditse Code Noire. Code Noire uze kuyishaka muri Google yari inyandiko y'amateka ashingiye ku ivangura yagombaga gukurikizwa n'abacakara ndetse n'ibihugu byari bikoronijwe n'Ubufaransa mu birwa bya Antille. Mu gitabo cya Niusere avuga ko imyivumbagatanyo yajyaga itezwa n'abacakara bari mu mato bajyanwa cyangwa se bari mu mirima bahinga yatumaga byinshi mu byo abazungu bari batunze babaga bafite mu mato cyangwa se mu mirima yabo byangirika, maze mu rwego rwo kugabanya icyo gihombo havuka sosiyete z'ubwishingizi. Ukwiyongera kw'amato atwara ibicuruzwa ndetse n'abacakara bava muri Afurika byongereye iterambere ry'ubukungu ku byambu n'imijyi ikomeye ku nkengero z'amazi magari. Imijyi ikomeye uyu munsi yo ku mazi magari nka Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Séville, Saint-Nazaire, Liverpool ndetse na Bordeaux yose yabyawe n'ubucuruzi bw'abacakara. Uyu munsi iyi mijyi yinjiza amamiliyari y'amadolari buri mwaka. Hari umunyamategeko w'Umufaransa witwa Iliard de Berteuil wapfuye mu 1789 wavuze ko abacakara b'Abanyafurika ari bo ntangiriro y'ubukungu bw'Uburayi. Naho umwanditsi, umunyamateka akaba n'umufilozofe w'Umufaransa François Marie Arouet Voltaire ati ibirwa bya Antille ni agace gato ku ikarita, bigaragara ku ikarita ari uko umuntu ashishoje. Byahaye Ubufaransa miliyoni 60 z'ibicuruzwa buri mwaka. Ibicuruzwa miliyoni 60 uyu munsi bifite agaciro k'amamiliyari y'amayero kandi ni buri mwaka umwe. Byageze naho bavuga ko ikurwaho ry'ubucakara mu Bufaransa mu 1948 ryateje ubushomeri kuri 1/2 cy'abakozi b'Abafaransa. BBC ivuga ko amafaranga yavanywe mu bucakara ariyo yubatse kapitalisme cyangwa se ubwoko bw'ubukungu tugenderaho uyu munsi. Aya mafaranga niyo yakoreshejwe mu cyiswe Revolution Industrielle cyangwa se yampindura amatwara y'inganda yo mu kinyejana cya 18 yatugejeje ku iterambere ryose tubona uyu munsi. Hari ikigo cy'Abanyamerika kitari icya leta cyitwa National Legal and Policy Center kivuga ko amasaha abirabura bakoreshejwe imirimo y'agahato muri Amerika honyine afite agaciro ka miliyari 97 z'amadolari y'Amerika. Isoko ry'imari n'imigabane riruta ndi yose ryitwa Wall Street ryazamuwe n'ubucuruzi bw'abacakara. Amabanki akomeye y'ibyamamare nka Lehman Brothers, JP Morgan ndetse na Rothschild yose ashyirwa mu majwi kuko yarakuye igishoro mu bikorwa by'ubucakara. Nuza gusoma ibirebana n'amateka y'Uburayi hari ibyo uza kubona bise Renaissance Européenne, kuvuka bundi bushya ku Burayi. Uburayi bwari umugabane ukennye mbere y'ubucakara bw'abirabura bwazamuwe n'inkingi 3. Ya mbere ni itangizwa ry'ubumenyi n'ubugeni bikozwe n'abirabura ndetse n'abarabu bo muri civilisation Maure muri Espagne ndetse na Portugal mu myaka y'1400. Iya kabiri ni ukwirukana no gukuraho Abamerindien muri Amerika ndetse n'urupfu rwa miliyoni ziri hagati ya 400 na 600 z'abirabura bo muri Afurika, muri bo hagati ya miliyoni 12 na 30 bakajyanwa gukoreshwa imirimo y'agahato mu Burayi no muri Amerika. Abantu biga amasomo y'ubukungu biga ibyitwa le concept de développement, inzira y'iterambere. Iyo biga concept de développement y'Uburayi cyangwa se inzira y'iterambere ry'Uburayi ryanyuzemo, biga ko habanje kubaho ikiswe revolution agricole cyangwa se impindura amatwara y'ubuhinzi. Ubwo buhinzi bwaje gutanga umusaruro mwinshi wavuyemo inganda mu Bwongereza, iterambere riba rihereye aho ngaho, none dore aho ubukungu bugeze. Gusa hari abanyamateka batabibona uko. L'accumulation du capital en Europe, nous savons qu'elle s'est faite d'abord par la conquête des Amériques. Igishoro mu bukungu bw'Uburayi
cyavuye mbere na mbere mu kwigarurira Amerika bagakurayo zahabu mu cyiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu. Ikindi cyahaye Uburayi igishoro ni abakozi batishyurwa, abacakara. Ubaye ufite uruganda rukoramo abakozi badahembwa, birumvikana uhita utera imbere. Ikindi cyabaye igishoro cy'abanyaburayi ni ubukoroni. Mu kinyejana cya 18, ni ukuvuga mu myaka y'1700 ndetse no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 havutse amashyirahamwe agizwe n'abazungu ndetse n'abirabura arwanya ubucakara. Maze mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bikoronijwe nabwo ubucakara burahagarikwa, hanatorwa amategeko aburwanya. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 10 mu 1945 hashinzwe umuryango w'abibumbye uzana imwe mu ntego zikomeye yo kurengera uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu cyangwa se uburenganzira bwo kubaho busa naho ari ryo tegeko nshinga ry'isi. Uyu muryango bawufungura ku mugaragaro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yavuze ko usibye ivanwaho ry'ubucakara n'ubukene uko bwakabaye bwari bugiye kwibagirana mu bihugu byari byarigeze kugirwa ibicakara. Uyu munsi abarenga 1/2 cy'abaturage b'isi bari mu bukene bukabije. Ubukene ni ubumuga, bukaba n'icyago ku bantu. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi, ubu noneho inyoko muntu ishobora kuruhuka imibabaro n'akarengane kabaye kuri abo bantu. Byasaga no gucungurwa ku birabura aho bari hose ku isi. Byasaga no kuvuka bundi bushya. Ngiyi inkuru nziza y'umukiro, gukira uburetwa n'ubukene icyarimwe. Byaramata byaya mavuta. Gusa n'uyu munsi turacyategereje. Iki gihe isi yahise yigabanyamo ibice bibiri: ibihugu bikize n'ibihugu bikennye. Abakize bahise bemera gufasha abakennye kugira ngo hasaranganywe iterambere. Isi yari yuzuyemo urukundo. Kwishyira hamwe ry'ibihugu ryo mu isi cyangwa se umuryango w'abibumbye, intego kwari uguteza imbere ibihugu bya Afurika byari bikennye. Guteza imbere bivuze ko byari bifite aho biri, ahubwo bikeneye noneho gutera imbere. Uyu munsi iyi ntego irasa n'iyamaze guhinduka nk'uko bivugwa na zimwe mu mpuguke muri politiki ya Afurika. Uyu munsi intego z'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye kuri Afurika ntabwo zikiri ukuzana amajyambere, ahubwo intego zabo uyu munsi ni ukurwanya ubukene. Nta nubwo bakivuga amajyambere, ahubwo basigaye bavuga kurwanya ubukene. Nkaho gutera imbere byari ibintu bikomeye cyane bitapfa gushoboka. Ni nkaho urwego Afurika yari iriho ubucakara bukirangira rwasubiye inyuma. Hari umufilozofe w'umudage witwa Thomas Porge uvuga ko gahunda zose z'iterambere ndetse no guhuza ibikorwa ku isi zishyirwaho n'ibihugu bikize zose ziba zigamije inyungu z'ibyo bihugu bikize gusa. Avuga ko ku rwego mpuzamahanga bemera urujya n'uruza rw'ubukungu n'amafaranga, ariko bakanga urujya n'uruza rw'abakozi. Ibicuruzwa byo mu Buhindi bishobora gucuruzwa mu Budage, ariko Umuhindi wize kogosha ntabwo yemerewe kujya gushaka akazi ko kogosha mu Budage. Thomas Porge avuga ko iyi ngiyi ariyo mpamvu bisa naho ubucakara, aho abanyaburayi bafataga abantu bakabajyana ku ngufu kubakoresha imirimo y'agahato, bwarangiye. Ariko uyu munsi benshi mu bajyanwaga mu bucakara ku ngufu mu kinyejana cya 16 ubu ngubu bijyana muri ubwo bucakara ku bushake bwabo, ndetse bakagenda mu buryo bujya gusa neza na bwa bundi bajyanwagamo ku gahato. Nk'uko mu gihe cy'ubucuruzi bw'abacakara ubwato batwarwagamo butabagezagayo bose, bamwe bagendaga bagwa mu nzira bishwe. Uyu munsi kubimukira batemewe n'amategeko nabo ubwato bugezayo mbarwa cyangwa ntihagire n'umwe ugerayo. Hari n'abagenda mu mizigo cyangwa se bakagenda n'amaguru. Aho bitandukaniye ni uko uyu munsi abacakara aribo bijyana bakajya kwishakira ubagira abacakara. Ababagira abacakara nabo ntibakibashaka. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 4 mu 1848 Repubulika ya kabiri mu Bufaransa yasohoye itegeko rihagarika burundu ubucakara. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 5 ejo bundi mu 2001, nyuma y'imyaka 153, inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yatoye itegeko nimero 2001/434 ryo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2001 ryemeza ubucakara nk'icyaha kibasira inyoko muntu.
iri tegeko hari n'abaryita la loi Taubira kubera ko umudepite w'umunyaguyane Madame Christiane Taubira ari we wagize uruhare runini mu gutoresha iri tegeko. Kuva mu 2006 leta y'Ubufaransa yahisemo itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu buri mwaka nk'itariki bazirikanaho ubucakara n'ikurwaho ryabwo. Iki cyaha kibasiye inyoko muntu cyahitanye amagana y'amamiliyoni y'abantu kikagira ibinyacumi by'amamiliyoni abacakara. Uyu munsi abarenga miliyari imwe bari mu bukene bukabije mu ndwara z'ibyorezo n'intambara ahanini biturutse kuri icyo cyaha. Haba hakenewe indishyi z'akababaro ku bakomoka ku bagikorewe. Ese indishyi ziramutse zibayeho ninde wazitanga? Yazihande?